egusu ya wutie ebra wi adu se ensama wodo ne esamufo na dawroma waje adokunum ye na chiri po enson kasa fidie so no ne bra na wi adu se ye kenkan ne sa pepepe ede ema wo na ye ka wo se Facebook no my Liberty FM my Liberty FM bo modern like say wadwenjire ye fa kase ye fa guo mebre pam se baje bre na fe ya kenkan nyina ede ama wo my Liberty FM like say wadwenjire nso hia fa guo mebre pam ye kenkan emfa ema na mpani se akwanso semo denti na otontaso to mayi enkawa ensema wodo ye de eba ebi ene se ye ka sei aban adi koko obuo foforo kora ba empani sanjuma eda ya ne yetindi wura no ye bekwa ahoma no so ne ye ne opani abedi ache ya wo ne odi nkita ho anohwe nkita hodie so de ma ene di sha manyukuo nkora bata awo atoya TV mantamu akobon komo ho nsam ye de beba atoya TV mantan ye road mo nyamfo we bet petty brentum e de afutu obi ama ye de afutu ho nsam ye de eba sanso ena ye de ni BECHEM obi ani anwia so bekwa mansim sema wodo pi efri weba ensam na fufuro pi ka ho ne edi ka de edi tie ena ye de som sekase wo Liberty adokrum ye na chi po enson kasa fidie eso meka wo se ene ya wo bete no kase boy mu no ayeme Osomafo Kwame Owusu tikasie KOT ena waso egusu ya wutie me Ghana de se ene na yenhwe na simakuma bi yemfa enhwe na yentwa ye ho emra yeba kase bono ne nkyeremu ankasa no yede beba na fi yede aba beso mayetwa ho mra Liberty FM Liberty FM Liberty FM, the giant of the West. Awe o mind this ye ka mo sa Liberty adokrum ye na chiripo enson kasa fidie so ena waso gusu a wutie ma yense kase bono ase ajabo ajana nya ba bedru ade ba ko ya ade di si chine ba tan amanyuko wonom akasa ho pa wo titiru ne se wabra omampani John Dramani mama JDM obeye omampani ade ma omanti ase man Ghana ena wonom ahye body a chiremu se ye kase eyade se nokre pa no enche koko obuo foforo bi beba na koko obuo na eba no ede anidaso pa ebra oman Ghana ajabo aja no anya ba bedru ye kase ne dai koko obuo no ate ahwefam se tim anya ba monten so ya enseminti mempese mejenjom no ato no ma no ntime kwa ahoma no so na me ne panipa be de akire ya ohwe nkrato wonsam so wen disi amanyokuo akrabata ye wa atoya TV mantam deputy communication officer ayewra Alexander Hedido owa ahoma no so enti odi nkyeremu no ankasa ebema yen yewra otemenka awrade asomdwe ka wo enka won so meri bibia boko de na me adom ya ho aba ajeba ajananya bedru ni ade hye ye wato ya TV mantam ne ye hwe ne hye koko obuo ya fiempim yenu ene aduonu enum ene aduonu ensia ye de bedi dwuma no ene dai abeto dwa se aba sai na eba ye na hye ne tesen yo mera se mena mamena wase se ona makonya se meni etiefu especially koko kiapo elu komo oni se eba no koko won sama western north the limited in Manka, about almost 68% of the boy across the western of AOPIO. The Coco who some western of one a fire who can see a fire. The Canadian a shares are that we coin. Now, yet an amiase say Abba, Abba you. The abandoned two guys there. But the poor, as I said, share. Koko the price no atana say na omo de abase ya wada egbe na ye bi koko it the order be no it say 2025 2026 crop season no ye bi na the coffee mu ba ye bi amana ititru ni say afio etwe mu 2024 na aban etoko ton promise koko ton 3,100 na aban etoko very say ton na aban says for 2025-2026 crop season no obeton 5,040 it is also na it say a border than a war aban ewuku e dey call ring almost 62
2.5%. And more than not a 3,110. Now buying toko a 15 bucks. And now I'm not saying, John the money Mahama buying every call 5,040,000 pound. Just a border than war America secret was 62.5%. Now, Yambra, you're the buyer done one, your eye is a way buy. So the name of my mother, they may able to come dollar no cost room. Nobody my dollar. That mean Chawa no Yabreninti. Near me person minimum for you would say. Over percentage wise is a modi calculated year, we are 4 years if ye dear. And here is a CAU. Ye hear and say, can I no na talk or no Ghana Sikamuni a ton saying, now and then ye quota ye beton saying. But I say, I say, when I come here and some Martin and me. So I knew it is young. As I said, I and I don't know my child to make it talk. 40 cities, no 100 cities. Something in the dollar, something in the money. And I didn't make trust you want. Because I know you have to call them down. You're telling to go out with you. No, the call is your tongue and a municipal. If you find me a ring now, they are. And I'm going to jump up one so. Because you say we will get one. Hello. Yes. That has out in making as I'm a say. Yabasia who say, na ya toko no say, and they abasay, Menkasa in Yakrao. Yabasia who. Okay. In Ghana City, so that time I mean now share we. So opani ya yene no ekobo nkomo yi eya opani ya wono ena hwe nkrato so abedi akire edema ene disi chinie batan amanyuku Jera Alexander Hedido ena yene ne kobo nkomo ya wagebre na fe wachire ensama wodo ye tisamu ede akire yen amayahu sene enema esi ekwo ankasa nena kamepese bi mu yie pa ne se ende koko no ye kane no ne ton bia 1 cedi mere ne yi a aban se kwatum no ye to ne sei na fe akuafo ahu sane enema esi ekwo poten be ne nyina mu no nkiremu kakra ya wode ama no je nyina so yehu sane enema esi ekwo Liberty adokunum yenu na chiri po enson kasa video so ana waso egusu ya wutie wei aya nwumre no nan kase samufo adawroma ena wagebre ana wasan so kroje ede amamye to akase no so na yakọ ahoma no so bio yakọ bonkombo na saimu ya bonkombo de kire se enche emofra anasa disuafo ya wonom wo entwoso sukuu mu wonom ebehye wasi ensohwe no ase ensaminti mayanko ahoma no so biem na ye ne owura Michael Kwaten enkobo nkomo director wotemenka awrade asundwe nka wo Anka osunsun bibia aboko de dompa jo director awie de me fro aboko pempi ni abo nkomo titinu se ba ne se nsohwe twere ewo ye mansini yi mu a abeto dwa se wasi ensohwe no ahyase na ahyase asen na ho hyehyete yo mena meda watse na tie kuina nyame ya do wati so ne ye hyase atsina na atsina ye hyase no ye hyase practical cooking Mom, we have to do some basket. We have to do graphic design, jewelry, that weapon. Practical, we are the more. That practical, we are sharp. We are not broken out to win. Definitely, Papa Babu said, I deal with them to me, and we are man of one of the and some I had baby. Now, writing because now I'm going to a better trip on the 18th of this month. The friend now to the 18th, practicals now, the process food and nutrition for your model, leather work for your model, basketry for your model, chemical for your model, be I energy, we are second you and the trap answer, 18 no, having a shed theory papers, no any the objective, no, I say. The end of no, I didn't marry a school be a pen and second beer and a tata. The French now come and walk on some fast in the money.
Sure. Now you can some no writing paper the shot here on the 80s but I say no that's nothing. Director tonight says idea ya one more throw idea a practical works no na one ya. Okay. Enti ebrebe de yehwe animu se ensohwe no ankasa no a eye paper work no ebehase. Ono ye me on the 18th of this month. Okay. 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 My husband from hospital. Okay. Yo. That time say nkomobodi edodo na wo ho na sambre ya wa kire se enyanhya se sa na emu we no practical no ebre ko breba no ye besan so ato yensa afro biem na yakoso abo ho komo mo me no me da ya bibiri nyame sha bibiri yo opani ya ye no bo nkomo yi e opani ya wono na hwe nsohwe e kire ensam so e wo sahwiyo so mansimu Jera Michael Kwaten e na wote se waje bre na fi wachre ensam awodo mu sei ede ache liberty adokuru mienu na chiripo enson kasa fidie so ana waso egusu ya utie anwumre no nan kase se bufo na dawroma ana wahwe animu agebre na fe wasone so kroje ede abaye se yenkenkan ene dai na yemfama ma yento akase no so na yenkogina mu ewo ensem fofrum atoya tv mantam so afo eye yeron monyamfo Wilbert Petty Brentum na yewura akasa na ne nkasa ye ya okegina ene se ye kase eyade se wodi wani ekyerem wa atoye atifi mantam twedi ampo nyankopon ono obo na de nokre wadom aboa ye wani ye hwam kora de nyina ne se aban ya wote so His Excellency John Dramani Mama ni NDC aban ya wonom te so yi no wonom ede ne ye friend say big push aba na big push no eyade beboa ma kwantempon agodo ya atete apansam na nanum atutu sa akora mo anum ho no yatimi aboa siesie ni kama ma akwantempon agodo no atimi agina de nan so aka ho bi ema ye kese na no ada wa bra foto samfo ko gina mo mayi mbra hye bedwafie no obobo no a obo ene ato ya TV mantam akwantempon awodo bi no mo a wonum eba na fe waba beye ede aboama ne ma nyina agina de nan so na ansa na obekasa fa akwan no ho kra no ne di kan enta ye bia ena oba omanga na mu a ne friend said District Assembly Common Fund eba na eno no aban no ena so nam fotosamfo soafo so wabra okọ mayimra hye bedwafie na ode omaya kwa mabo sika fefade no etu dwa no okire mu se aba enti wonom ede aba wonom ehwe ni mu se enam national anase enam empanifo awodo ya wonom ehwe so Common Fund Secretariat no eso eba ababeto accounts awodo ya ewa assemblies awodo emu ya enam so amamantam so afo yewdo nyamfa Wilbert Petty Brentum akasa de akire aban krat empanifo awodo ya wonom wato ya TV mantam mu se ense se de bia na omampani John Dramani Mama ne na ban ede agu akwan mu ede efa Common Fund yi hu no wonom hwe na womo eni so na nkrata sem bia so edi mu no wonom famra se ne be ye betimi aboa ma ofan to so mienu de no womo nsa atimi aka nsem beto dwa wa bra na do adai na wonom eda regional coordinating council no edi eho na yewura onbonyamfo Wilbert Petty Brentum eden sem dwa. Indeed, we are resetting Ghana. A total of 17,100,535 Ghana cedis, 10 pesos, has been released by the government through the District Assembly Common Fund Secretariat for the first quarter for developmental projects and programs of the MPA. The assemblies are encouraged to ensure compliance to the guidelines issued by government in the implementation and disbursement of the funds for the benefit of their communities and districts. Municipal and district assemblies are requested to submit their District Assembly Common Fund first quarter accounts to the RCC for onward submission to the District Assembly Common Fund Secretariat for the release of the second quarter of District Assembly Common Funds. Aha, ti utimi wo se eno wasamana no. Sigana bedu. Na enwachi ena yewura afedie otiesim na fe wakasa fa big push. Jumadie ya aba na anu adai oman Ghana fotosamfo so afo yewuro nbonyamfo Kesel atofo sinkogina mo oman brahye bedwafie na obobo batrom pesu awodo mantama wodo ya wono benyamfa so de pa awo a big push edwumadie mu titiri se ba na kwantempon wonsam a ana yewuro nbonyamfo Wilbert Petty Brentum tim se o aban no waboa yenye ye kasa atoya TV mantam ko abatrom pesu awodo binim so a wono manya kwan yi bia enche enema nyina begu akwan mu ya obobo akwan ntempon awodo ya big push dwumadie no wono benya eso emfa so do bi
Honorable MTCs, I'm happy to report that our region will benefit from some vital infrastructure projects under the Big Push program that seek to address the present backlog of poor roads in the region. These roads were captured in the mid-year budget review presented to Parliament by the Honorable Finance Minister recently. They include 1. Construction of Ench to Elubo Road. 2. Construction of Dadieso to Akontomra Road. 3. Upgrading of Ajuafua to Osei Kojokrom Road. 4. Upgrading of Enchi Kojo to Peki Road. 5. Upgrading of Bidiakon Junction to Cam 15 to Sefi Adabokrom Road. Ladies and gentlemen, the resetting agenda is on course. This is separate from other interventions that will be rolled out by other agencies, such as the urban roads and feeder roads departments, in a bid to give the roads sector in the region a facelift. Na ne kura mu ye ron mo nyamfo we bet petty brentum e de nsam to dwade kire mu sem panin force wonsom enu ani nipa praye wo yi ba ko na ebu a ebu na ebo ka bom a emu ma ne ye da biara da edo de ade se de pa ma de hye na nanom atran kondwa aban krat mpanifo ene ade hye nyina se ye nyina yen kan bom ebo asa de be ya atoye atifi bantam no ebetimi agina ne nan so na mo ye ntie emu kire mu. Honorable MDCs, ladies and gentlemen, the reset agenda requires all of us to put our hands to the wheel. I therefore wish to conclude my address with a quote from Henry Ford, an American industrialist and business magnate, and I quote, "Coming together is a beginning. Staying together is progress. And working together is success." I encourage you all to work as a team with the sole purpose of making the lives of the people in the region better and prosperous. Ani ya woti ye ayo pani ya oba atoye atifi mantam yimu a ono ana wohwe mantam yi so se Osomafo na afi ototo ne nyina ede boa ma ne makoyi nokre ene se ye ro munyamfo we bet pet brintum de e bom modern papa Osomafo me se ene ye bom modern na fi ya yi Osomafo ya wonom da mantam awodo ara wonom e bo adwuma pa ye wrei obedikan ya eno ene nsem ye wodi tu dwa na anu adai wa bra na regional coordinating council empanifo airpa wontoma no eho na wode sansem nyina tu dwa wonso wanja bi atie ama enema nyina so no ekoso Ghana ade hye yeguso kai mo se ha Liberty adokurum yenu na chiripo enson kasa fidie so Facebook no my Liberty FM odi ane se wode ko like share wadwenkyere ye fa kase ho no fagu ma ebrepem ye beje bre na fi yakenkan ni nyina enso edi ama ho yanto akase bo no eso na yenko girebu ewo ensem foforo emu ye kwa wo ensem foforo mu mama yenko yenko ginam ewo engomehia mu na eye emofra ya wo mfoforo ade ba ko ya efata pa ne se wo abofra wuntimi ntwa fufuo nhye nanum ema na pesie se onje nwi ekobasa waku abofra no kra nyankopon na ade bom ene ne hyehyɛ apomuden ekwan so no ade ba ko ya ebo abofra ne se wo abofra no a oma nufusuo na eboa bi na dwenem ema ne ma nyina atimi ekoyi enam so ma afuto akwa ma awofo nyina ase ndeyi se wo abofra bomboden pa se obema no nofo anye bia no bosome mako ensi edikan ne de o ma no bibia menya nofusuo nko a eni kwan se ekoba se nsuo ana aduane bia akora frem nofusuo fira no pa kosi anwumre mano no ma asa de be ya enema nyina enso ebetimi akoyi na opani ya okasa yi eye maame ya friend se Amina Boahima Dako ya oye nursing officer wo bibia ni municipal hospital ya oye public health or public health unit wo ene wakasa se ye wo abofra ne ya ma no fo sa akopem se ane abosomi nsia beduru de ne kwan so ano no enti afutuo ya wode ma no awofo titru ne se abatan no yensom na ife yentie na yemfanya adwuma ne beboa yentie ne nsem no bi maame no kura siska ena mo na ode no phone ma akwa na to aso no e ma awo no mutwe etwe definitely lamb free baby exclusive breastfeeding tene ye no for ma bibia kan ho free ya wo akwa na to e dan na ya wo na to ho no e wo pem so me nsia 6 months from 0 to 6 months nsi free wo akwa na to ho no wo ma no bibia so na de be ma na wo na aduane bia ko pem so obenya so me nsia nsi free so me nsia wo e ko no
ASANTE no for na yesi utimi twa akra no for 2 years utimi twa akra no for 2 years no start again yes no for the emfaso bebre se na meka am say wo for yesi enya mre ma ye ma no because oba yare sisi ya obe mre na adwuma na wo ko no be gya to ho ahwe wo ba no enti yesi ye hu no for ma no say emfaso wo mu na eboa ye ma no enti yesi ye ma no yetimi enya adaje ma nkwa no for na wo manya hodin efi no fo so no aha nti ano wasa no fo no enye papa no mo de eyemofra no de enti wo pani na wani abre wi no fo sa ma wani na ho na ne kasa ya chi na wosan kire mu se pani sa okoto shotomfo obodade so chan a enye na ho de na aba na enye se wabo enti na wobo na se babia obo no enwo hia ne ye pa wosan si so kire mu kire se ya wabofra abosomi ba kokopim abosomi nsia no ye momodin se ye mfa aduane ana se ensuo ma abofra no be no fusu esan se wo de aduane ana se ensuo e ma abofra no a ebe ha na a ya wo kire ensam ahodo emu eche eyensi busomi nsia ya bibia nka ho be emprepin no ya itimi hu se awfo no be mo wa omo ebreki omo de nso eka ho ma wo man be mukura timika se no funso ne nso akra no de aduane aka ho ama no se ma akra na pomo de ne nkoso wo de toto obi a ono ma ne ba no funso busomi nsia wo difference no kra no bo omo nyi eye kama omo ta yare be so omo maka ne se omo de nso afra de aduane afra ne ntina ma akra no be mu yare wo omo development ne ntimi sisi su yesa yetu awfo nyina fo se asesa no ma asesa enti de e wo ho na yeye ti 6 months nso nka wo aduane bi anka wo no funso no nko a 6 months na waye na wo ba na ho den no aye kama na wo ba na timi anyi kama na dwea bie kama waye smart to be ankra no be waye be wo omo no na bia omo weight na e wo fom na omo jaw no omo aposo bo wa akra be wo timi ntwe no fo no nti sometimes ye timi ka chema des no so omo express obo wa for the first week no be express obo twe no fo no aguade eti ene ya woti ye ayo pani ba ko ya se wodi wani akire mu bibia ni municipal hospital or public health unit ho aye mama ye friend se amina boahema da ko na aka se no wie ye no awofo bi a wonom ema wo manofo enso kasa sei 6 months ansano amani nsu anasa aduane to ebe odi akora na kama ebi akora adwene ma akora ne nsu nyini fonfon e man ne nsu en na yellow na e man skin ne nsu en na yellow selebe ya wonna jaundice ye diso but ne nyina na yetimi diso ebi timi ya ne 1 year duty ebi a condition bi a ebi e beba na akwan ebi a yare bi timi ba na untimi ma akora ne num obi nso o wa otimi kra ma no bru 2 years sene wa uspese usi eye wa de bia no obetimi aye eboa makra na dwemu etimi da ho the first toilet no be for ne boa mani nyina timi release kama ene ma na pomodi mu so etimi eba kama so enti ma enti awofo no bia wonom ema wo manofo ena agebre enso akire nsema woduo mu encheche awodo ya akwa ma wonom yi ene hia ehia se eye se wonom ema ombanofo no ena omagebre akire nsama wodo mu ede akire ama wonso wagya bi ati Ghana adehye yeguso eka mo se ha ye liberty adokrombienu na chiripo enson kasa fidie so ena waso eguso ya wutie ma yanto akase bo no so na sofo pani ya oba atoya TV mantemu na ukogina mu wo enzaura ene ne mpatamu ya asafo ya ye friend se African Faith Tabernacle Church ono ene sofo pani ya woda so ono kro ya ana se oba oman Ghana mu a African Faith Tabernacle Church wonjubadi ni wonhihye ibu no wo ye national executive member chief pastor Moses Nyameche ena nde ye kese wode adese de pa ade ato Ghana adehye nyina anim se ade a ye frɛ ne bone ene e bone de eye onyankopɔn achiwade papa enti Ghana adehye yema modin se ye betwe ye ho afiri bone su biara ene ne ma wodo a ensem fata wo twedi ampo onyankopɔn anim na ekoba ne saa no a ebeboa ma otwedi ampo onyankopɔn ne ma pa ya owo ede ma adehye no ebetumi abam nsemi betro dwa wabra dwumadie ya wonom de hihye so a yato ne din se Azizia prayer conference na ekoso na wotwe twam ya ebewie enura dai ana one amadebofo ebo nkomo no o kirem wabra wo hwe tiasam ya wonom edidi dwuma o se arise shine for your light has come and the glory of the Lord rises upon you na chese utimu se eni braba yen soro ne yen hren oyi asemi firi odifo Isaiah ngomatia duosia yimo baako
na no ana wakasa che Ghana de se nyina se oman no bekwa animu a yenhwe na afi yenhwe ye ho emfiri bonesu awodo nyina mu na no na beboa yen ama yatimi akwa animu se oman Azizia Prayers Convention Onyankopon de to makoma so say afibia mini na memfa ma wiase nyina ene Ghana man nyina ne ye asore African Faith Tabernacle Church no enye adeketo Onyankopon na de sa ye no edema enti afibia meyo na afi we de ne de eprovuma Ghana fo nyina se eye sononko na botaye da so ne se sore na hyen na wo han ba na Onyankopon ne onyam epie wo so eno nti edwumade bia Azizia no nti ase enti edwumade bia esombo kese mitu Ghana fo wiase nyina fo de dikan ese obi ahwehwe Nyankopon akiri kwan odipa bia nyame de ne nsa nweno se note na betra wiase asete mu no dika ahwehwe Yesu Kristo na one ne nan na se one ne nante awkania no ebe hyeren se wopo no a awurade bepo eti Ghana fo yanhwe na yantwe ye ho efi niema emma ye ne Kristo som enya yonkofa no yantwe ye ho firi na aboa yen ama yanyini efo Nyankopon adomu ama ye man Ghana no atumi ayeden aye sononko ebi se wo man bia ye de bone hye wo man no na Nyankopon eyi na ni preso se Sodom and Gomorrah no emma mpontujuma ne emo anuonyam nyina eyira na Osomafo pani ni nkasa ye chi e na odi tudwa kire mu se opani entena fie ma mofra enwe nanka na se opanyi entena fie ama mofra enwe nanka ibu nanka wefo ibu nuka hu bi ende gadam sei eya joman ya boso ni titru ni atoya TV mantam bi mu no kire mu se Nyankopon abode no onhwe ni mu se enipa besei no enti obi bia no ode ne ho ahye gadam sei mu no onhwe na fe onhwe ni hu mfiri sa adwumadie ene enwo hyehyem na aboa ama oman no atimi akonani bia o kire nsama wodum si e kire yen Obade enim nyansa na obade adebo mu se adebo wo wiase nyina be hia nsua no dankampo akaye mpo ne eye no ba bia emfa wo ha omle ye man anka meka se eye na sesi ayase ye nsuo ase ye nkwaye aka emre kakra bi na wo se ha na usidan openu aboso a anwe ya wunya bi so okoto na ade firi nkran anakuma ase ese galam se fo se omonte di aban eka na ase na omoma ya nwene ye nchini mankola na ye ba na tetefo na omudi ka no so omututu asase ne sa aka empo ye ba ye nya ba bia sidan ni enya ba bi so ntena ntimesre se galam se no amwa wi aso omoma yenti ase ni enya anya adwe bako na yenya na ya mampa ni mfo no mpia adwuma wo mo improve adwuma mla wo manimu na Ghana ma ba bia anya adwuma anye aso mo nya adwuma ne ya em se galam se no betimi agya ama nkoso na ya nsom ya mani yi da ya nsom ya mani yi ni ese ya be se ya manu a ya se na obetena fie ama wo man ya ase no wono so atimu bi nti amampa ni mfo enhwe na wo mfa wo ho nse Kristo mu na ya tete ya mani yi na ya man na nyini atena hoda akopem se Yesu Kristo beba aha na jesa pani ya wode wani echem wo atoya TV mantam beginem wo sahwi so ne enzara mansidu mu a wono en pani ya woda asafu ye friends Africa Faith Tabernacle Church osanso ye national executive member Chief Pastor Moses Nyameche ena wode semitu dwana ne nkasa ye na chi ena opani ya oda mbabunu ya wono wo asafu no nyina emu ewo